Ahe, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhleta yakhe le album ya Hlavu Sikiza, of course ya 2024 leyi nga ta yakhe hi linka na album ya Psycho, hi tlhela hi linka na album ya DJ Gift. Yeah, so as you can see kwala ka screenshot, hi ti 19th ta March 2024 nkarhi ku ri 16:22 ni fike ni endla this post la ni nga fani kombisa ni ku after 2 days hi ta va hi kha hi nyika ti-results ku ri vanhu la ka channel based on this channel ma kuma mhaka so i subjective opinion ku ya hi valandzeri va channel ku vona va vona ku ta kha ku pfala mani ka Good Friday whether ku ta kha ku pfala Sayicology, Hlavu Sikiza or DJ Gift, as you can see kwalano. So ta hi nghena ka channel. So as you can see kwalano nkarhi i 16:26, date as you can see kwalano i 21 ta March, ani ma swona kwalano 21 March 16:26 as you can see kwalano. So ta va hi scrolla ya ka the posts nkarhi wa ha kombini le henhla ni ma swo so no scrolla ni ya hansi a wa ha kombini nkarhi wa ha kombini again se ta wu remove ku saseka la of course. Yeah, so after that 2 days the votes ti yime hi ndlela leyi kwalano. Hi fike hi kuma ku Psycho i kume 19% ka the votes, and then Hlavu kume 58%, DJ Gift kume 23%. So vanhu lava nga vota ku vote 427 people. So hi yona sample leyi in overall yi representa ku vanhu la ka channel ani vhele na ti-votes a ku voti munhu un'wana na un'wana vhele van'wana va chuza ku a va la ku vota, so lava nga vota hi vo va lava after 2 days ya hina. So in overall vanhu vo tala va expecta ku Hlavu i ta kha a pfala this Good Friday as you can see kwalano. I munhu loyi vanhu vo tala va kombisa ku i ta ku pfaleni like margin ya yena yi le henhla ngopfu because is above 50%, even then ku tela DJ Gift. So DJ Gift reason yo va sweswi a ri na 23% timhaka to hosingove i tela ku nghenelela hensi ku ri na ti-delays nyana loko hi khe hi languta ka side ra yena in terms of the track list na the-clips and stuff like that ku va ha ri busy. So hosingove hi yena nga tisa vavavomu ka DJ Gift, so a khensi swinene na yena hikuva hosingove a za a pfumela ku tirha na yena. Then Sayicology number 3 hi 19%. A swi ni hlamarisini ku Psycho phela Psycho i le ku trendeni guys, phela Psycho guys ku vula ntiyiso is trending like in overall hi yena munhu loyi a nga trenda ngopfu even way before ku huma ti-clips. So swi le ku ni hlamarisini ku vanhu swi komi na ku Psycho a va le ku languteleni ngopfu like ku a nga hlula ma yi kuma na mhaka leswo i to va a na good project ku a ni swa ku endleka i kuma ku i na good project mara yi nga vi mi kuma ku a yi va na that much impact swo ku leswi vanhu va swi vonisaka swona. So as already stated ku va ti-subjective opinions leti nga la ku hi vanhu lava nga vota ku va swi vonisa ku yini vona ma yi kuma na mhaka leyo. Maybe nga tlhela hi nghena ka ti-comments nje for a shout out nje shout out user S kwalano na user N, shout out Rulani kwalano na mvona user W Khoza na mvona na n'wina Baloyi I see you, Stole na mvona Mboweni I see you, Mathebula na n'wina na mvona user G I see you, Tsakane na mvona user L I see you na user T. Hi leswo mi nga tlhela mi khomenta laha hansi if mi nga pfumela na ti-votes hi vona vhele ku mi swi vonisa ku yini hi leswo. Loko munhu a nga ri na xa chale pfula nomu n'wi chelela hi misi a yi na xipano a cheleleni mani bro Mike leyi bro Mike hi ndhawu wo ya ndhawu hi cheleleni a yena hi cheleleni hi cheleleni Okay. I'm taking. Hey,